Hara dihlathe tse nang le jwang bo bolelele le tsa Afrika Borwa ho tla dula tshukudu e itshepang e bitswang Jabari. Jabari o tla rata ho bina mme o tla dumela hore o na le lentswe le monate ka ho fetisisa naheng. Empa ka bomadimabe, seo e keke ya ba nnete. Jabari o tla batla ho kenela tlhodisano ya selemo le selemo ya talenta. Ka hona o tla botsa metswalle ya hae e haufi hore na e rata lentswe la hae. Metswalle ya hae e keke ya batla ho utlwisa maikutlo a hae bohloko. Ka hona kaofela e tla mo polella leshano le lenyenyane. E re a le rata, kaofela e tla tjho jwalo. Leila e tla ba yena fela ya tla bolella Jabari nnete. Ha o bine ha monate, ho tla rialo Leila. O bua nnete. O sehloho, ho tla rialo Jabari. O tla halefa haholo mme o tla tsamaya. Jabari o tla etsa qeto ya ho se natse Leila. Letsatsing le hlahlamang, o tla ema moleng ka dihora tse ngata le diphoofolo tse ding tse tla batla ho kena tlhodisanong ya talenta. Ka letsatsi la tlhodisano, Jabari o tla kena sethaleng, mme o tla qala ho bina. Bohle ba tla tenwa ke ho bina ha hae hampe. Ba tla qala ho hweletsa boo. Diphoofolo tse ding le tsona ya betsa Jabari wa batho ka ditholwana. Ho bohloko hakakang. Jabari o tla ikutlwa a tlontlolohile haholo. O tla mmatha ka potlako ka moo a ka kgonang. Leila o tla bona se etsahalang a le hole, mme o tla mo latela. O nepile Leila, o tla rialo Jabari. Ke bina hampe haholo. Ha ho phoso se kgone ho etsa ntho e nngwe hantle, ho tla rialo Leila. Ha hona motho ya kgonang ho etsa dintho tsohle hantle. Sheba nna, ha ke tsebe ho dantsha hantle. Ke nnete ha o tsebe ho dantsha hantle. Jabari o tla tsheha. Letsatsing leo, Jabari o tla ithuta hore a ka tshepa Leila hore o bua nnete ka mehla. O boetse o tla ithuta hore ha hona motho ya kgonang ho etsa dintho tsohle hantle. Ka hona o tla etsa qeto ya ho tsepamisa maikutlo talenteng e nngwe ya hae, matla a hae. Selemong se latelang, o tla hapa moputso wa ho ba tshukudu e nyane e matla ka ho fetisisa naheng. Le ha ho le jwalo, Jabari o ntse a tla ikwetlisa ho bina ha le ka shawareng. Mme ha nako e ntse e ya, o tla ntlafala hanyenyane. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com